wani breno empire boa woni da mo Appiah bo nyina ne se ono so ajon ne se de woni won jon ne ya a ene nyame ahu na koma a wayi be ma nwonyamfo a ne ho fe et se prophet Kumchacha sa e de ama Tracey no fe man de no ho fe yes it wonya hwe yi wa obosi ankasa na damo Appiah ne Afia Schwarz ne ga won ntumi nwale o da na wo kasa dabi o onye den wale so mo yamba min ka so on ye nei da o de pa so bon pa en bom no mo ware wai dabi ade so mo de ba bro mo nua no oh me na me mo pa no ade won kwa asole o kwa asole ane so fo ne se tutu dabi na ya wo kuromo a be ma be na wonim nyansa ada dwenda ho anani abie a wo betis kaso okoye Afia Schwarz ne ga ho ade o se o boy de ya wo benya woni be wo kena na so nka ne de o wona nsi wo o se o boy de ni tu ne ho nya oh mini aba o se de oko sabi okodi ne ho keke no ba o se ofa le kodi ne ho keke sabi me say obetumi akobole by tenga a wo be du ene hia bole di obetumi akọ by said ya be ya obedu tanga betumi enya boy betumi enya boy ba di obe wale Ghana ha ene Afia Schwarz ne Ghana mwe be ma bi obe wale ni bia obe mani pa foforo di no be ma bi obe wale ni bia obe mo bi foforo di no me na me ka chelo se wa ware no ama be ma foforo da e bia na mistake bi na ba me nye sure so be ye biemu wo yo ba na wa wale na be ma de ka wa show na kodi hu ye de mistake suban suban akukọ onto min sisani sunda kokuro ko aponche nisu me on sisani da ne de empa sadi akukọ tie no sa na aponche di suban tia omo nsesan su dabi o wale Afia Schwarz ne ga ubi ba wina di no me na me ka chalo da Afia Schwarz ne ga say omo gangster omo gang no o say group bia ni ho a e beto om group no even despite group no mpo ento om group no na gang den gang na obi ntimi embeto om gang like ana obi ntimi nya bibia mafia gang no then the mafia gang no that wa observation no then the wo ho a nti a obi ntimi nye embro ya papa kwa me despite ni munyamfo on se won kuo na wate na we isle go no eye titirifo ne munyamfo kuo aso obi ti se Afia Schwarz na gase okokora aye nje no ana obi ti se da mo Appiah okwa aye nyi no awmiye no yen kwasiafo awmiye do yen kwasiafo despite num group no enyansafo nko na wom awe wom ye enyansafo nim defo minim defo madwemu obie madwemu dofo na wom awu fen kwasiafo nko wurawuram etara na ono no say group no better than despite group no na say despite ni group no na madika ya chelo say o madwemu dawo o nidi atam on say we ni group no atam didie ani sabi adwamansam ani nkwasiasam etino so ka say one group no better than despite in group wa okay na we ye nyansafo ate ase na say omusuban basa ne tantan no omuntimi despite group no ntimi accommodate such characters ya papa kwa me despite or ye decent sir or ye decent what na no kasada debi what na no kasada debi brabontin na bayi ye ne bedi natem beken kwasiasem efa ya papa kwa me despite on kasa o be kasa eden ona wo bre
I can't say more that because shall mo ye mammy and son. My father says a cacra mummy and no one more we must see a Tracey my father say we film montem cause on no so what done worry me. It is all said despite group no momo group mafia. Na mafia kasa kra no word na crap no se unim word na sia e kire nkrofo a one omo ya akronfo nkrofo omo ya smart won ma bone ho mafia na kasa na se won no na otiase akokai na afia wo se matiase wo se na so won ye ne o ye nkrofo a won ye ne ma bone nya nkrofo ku no omje awji nkrofo ku awu wi nsa awu disabe wo ho bebre edi nkwase asem edi despite in group no eye nhrafo group and monyam decent ahobrase odo ena damo Appiah ene Afia so asene ganmuso group no eya akwensafo agimifo kwaseafo tutufo enuamanfo anwoyafo ene wo say group nim edi me sof Kumchacha sabi mprediasem sof Kumchacha despite in group no enkranfo wasem bi onka se onapo asense unyampo ena do ho asem unya na o say omo no munya unya ade dabi unyampo eti medie efutu a mesin agina wa mede ma menua ba Tracey Boakye sof Kumchacha meseme pewase me do me pewasem Tracey Boakye sof Kumchacha me do me pewasem wunim nyansa echen damo Appiah wunim nyansa fia so asenega wunim nyansa wo nyina ye nkwaseafo papa wo nyina ye kwaseafo ye nei baka enti Tracey oyi ne hu free sa gang ni mu na wawali o be ware there o say oyi hu free because o be mrs ahyenka wa mienu te o say oyi ne hu free mu na sabe de won ye ya o kina yakobo wa ha yakobo nsan wa yakobo be ma bi yakodi yen sabe be ma bi ni yakoda yakoji obi kun ya ese Tracey wan twene wo de ase na wade ye ne begu cause e be ka say sa na no so ye wan twene ho na wade ye ne begu etime de me respect no on twene ho na on hwe so na on wale awade ye dumunyam hye awade ye nhira sese wonam ne tete awrade ye hira no waye bia ma no oma nani nka na menam na on tena ho na asema o kan na pese me gina sam bisa wasem bi se den ti na o sha Tracey be fisa gang ni mu no no aye se ono de obe ware ana ono de opese o ware an say we as no obi okuta tai ayetu tai a wode abo osono na waku osono da no okasa wode dawa ebatu nsuo mayi dencha ma ye nyi na chine okay eye be na mabu ni okuta tai a wato na wode yaku aboa wosono da no okuta dawa na waso wode tu nsuo mayi wode dencha ma ye nyi na chine eye be ene mabu na ase so won say Afia so asenega fufufunu aye fufufunu aka mebe mama aka medi me ho aka mewiensa aka meton madwapade ono no Tracey atrase hu say oni damo Appiah ni nyina na onim nyansa eno se mame nyinko na manyesamo and oyi ne hu fi gang ne mo ne ye wanya futuo na okwa no oyi ne hu fi gang ni mu na ware ni de ultimate na because if onua
adofo de ne wo how de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasi awie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things abie wo mo ensem de amasa nkrofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo how no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum ne true things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda